Indege ya sosiyete Air India yari itwaye abantu 242 kuri wa 12 Kamena 2025 yakoze impanuka nyuma y'iminota ihagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Ahmedabad mu Buhinde. Abashinzwe ubugenzuzi bw'ingendo zo mu kirere kuri iki kibuga cy'indege basobanuye ko yahagurutse saa 4:09 hashize umwanya umupilota asaba ubutabazi ariko ngo ntacyo yafashijwe kugeza habaye impanuka. Amashusho yashyizwe hanze na televiziyo zo mu Buhinde agaragaza umwotsi mwinshi w'umukara uzamuka mu mudugudu iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 787-8 Dreamliner yaguyemo nyuma y'umwanya muto yari imaze ihagurutse. Ubuyobozi bwa Air India bwasobanuye ko indege yerekezaga ku kibuga cy'indege cya Gatwick mu Bwongereza. Byamenyekanye ko mu bari barimo harimo Abahindi 169, Abongereza 53, Abanyaportugal 7 ndetse n'Umunyakanada umwe. Abashinzwe ubutabazi barimo abashinzwe kuzimya inkongi bamaze kugera habereye impanuka ndetse bakaba batangiye akazi kabo. Ntabwo haremezwa ababa bapfiye muri impanuka cyangwa se abakomeretse, gusa Air India yatangaje ko igikusanya amakuru kandi kwiza kuyatangaza mu mwanya uri imbere. Muri uyu mwanya imirimo yose yo ku kibuga cy'indege cya Ahmedabad yahagaritswe by'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye iyi mpanuka.